sangala 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 na sangala sangala sanga sangala sangala sanga na sangala sangala sanga mangala sangala mwene wakabwa sangala botuma tuma bochinamu ochinamu bomwena omwena boduna aduna sangala 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 boguna sangala namkaniana sangala 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 namkaniana sangala namkaniana sangala tuma tuma namkaniana kona chakala chakala namkaniana sangala 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 namkaniana sangala asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abasiraamu osola tudinyweze Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunyweza ng'owangula nende twekemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga mani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanuke mwaba mwenda tweyagale twemba obwemba obulagati munene oyo bananza okwemba kwali kwalemairayi Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula katoiroboozi kiri neryembeera abantu Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula niwe yadibo gafuna erya Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula enumba y'oli muti yandibaireyo Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula omulimo gw'okola ati gwandiba asobola Katonda waife Katonda asobola womusinza owangula abasiraamu omukani okusaala womusinza Mungu owangula abakristaayo okujangayo okusaba wow omulungi ali kwa media ndi Yazid Yolisigira ife buside mbikado bambi nge mumbona ntandisa n'isano era nga ndi musanufu nze ni timu yange ona kutumaze mu kibuga eky'Iganga gabambi tugula ku bintu okutwalirako ku omukwaba abantu betuyamba ewiiki eyo nabaletere emboozi ey'omukyala namwando omu disitulikiti ey'emayigo ow'emyaka 10 Makoha Angelina nga Makoha bambi gaira gakomba Makoha enumba amaadi agagwa gajukubira wansi ngotera ku ekyenumba Makoha aberenga olwisasula nga talire nga aziramire Makoha azirangoye nga Makoha azirangoye yalinga alina kagoye kala konka bambi kasiba motinte nga n'obwana ku kyalo bumuyeya nga buli babitira uye Makoha agiyawo babula oluvannyuma lw'okulaga emboozi bamuza kisava avuere batuyambako era nga eriyo mami waife mami aba mu USA yavaayo n'atuyamba n'atuwa esente yakati Yolisigira yozimbire omukyalo ono Angelina enumba era ayiwulire twasembye okolaga bambi nga twazimbire omukyalo ono enumba wabula kino tukyamaze mami yayongera okutuweza akasente yakati Yazid yogere ku omukyalo yo kummere n'ebintu ebyokolesa era nga lero tusibye mu kibuga eky'Iganga nga tugula ku kwemere ekiri 5 edakawunga nguze ku masepiki ngumugulire ku bafu nguze emigati nguze soda nguze blanketi nguze omupaliso bambi namugulira ni kungoye Makoha amugulire ku bitengi namugulira amagomasi nguze ebintu bingi bambi tubaza mami wa mu USA eyefuliza akasente akaira ku bangi natuwa tuje tugwire mu bambi Makoha ebintu nebazani bana ife bona abavueyo nibatuyamba ku muganda nga musiramu oli mu UK bambi we balo buyambi botuwa
waliwo ni mwana zeyena kadama kuba kyeyo yena yampere mulale kitundu yakati Yazid geita obone kyona mugwirayo so nekye kiriwo tuli kujja mayuge mu bitundu byebumwena gatwera bambi omukyalo ono ebintu bye mutweyungeko nga tujja emayuge tutwaira Angelina ebintu bino mugwiye nukabamba Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Monali bonereyo. Kutikula bitali byange. Omwana mutole wo mwizebe. Tomwiza mu kamera mutole. Mutane ebintu mubirete gano. Musete. Tutagana. Omukola akasangaza inume. Mubita. Namukala undi uno. Nakobanga titirizala dindu. Nakobanga titirifuna dindu. Nakobanga titirizala dindu. Nakobanga titirizala dindu. Nakobanga titirifuna dindu. Nakobanga titirifuna dindu. Nakobanga titirizala dindu. Sangala. Mangala sangala.
mwene wakabwa sangala bwotuma tuma bwokinamu okinamu bwomwena omwena bwoduna aduna sangala 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 boguna sangala namukeni yena sangala 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 namukeni yena sangala namukeni yena sangala tuma tuma namukeni yena kona chakala chakala namukeni yena sangala 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 namukeni yena sangala namukeni yena kale bambi nomugani yena sangala wo tuli basanufu bana hey webale papa fumitempere mulwembe tukine muku lelo akusanuka fumitempere dada kina muku fumitempere nzatidi ya balwemba batya fumitempere wow abalungi abali kuwawa media bambi tutusowa mukaira Angelina twaide eno ngembera tinungi ngena kuyamani nga amasiga gamani ngenumba yagwayenga omukaire azza isubi nti mu bwangu nga bwe twakola nti enumba aida kuirawo aye ekyenda ulo kiriwo kiri nti kwolo twaidanga gano wasirifu aye buti kumulundi gono olufanya olwenumba okuwa nokweta ku buyambi ekyalo kitwaniriza naisano bambi era nga n'abataka abasanukire ku muneyi bwa Angelina n'ensonga laki baijje bati wai webale wai wai zo namba naku kale so basawa ni banyabo abatali bwonga ndida wano omwami ono pastor abairenga ayogera ninze nga mukwano gwange nino omukutu oguyambako kwa abantu abali obubya ino era nga pastor ono yanegema ko mukaire guma byabyo na bibyo tokutuka mutima tujako ebintu bibyo mukaire amani gamuweira alibona pressure dio tilikwenda kumukuba mukaire guma mumuga akatebe so mwami Jesu ono mwami Jesu ono tagano wo mukaire wano yenjo gemye ebintu bye mwami Jesu yansinikira ka message yakade ndo yambe ko mukaire ono namukanti mpeza kubifanani yansindikira ebifanani ngenumba yagwa ngenumba yagwa era nga teri mu mbeera nungi nakanti ndakufuna obwire ndide yokuti tubone enkola yifu ebanti wonkobera kuba ife tuyamba omuntu ali obubya ino twatwa tuli bubi nezena mumbona ebigoye byenambaire zana egomba kusuti ndezana egomba abantu era zena banankai bayambanze zena banamba so tulingira mu muntu yebatuko byali atya kituufu ayenda obuyambi bwaife kuba tuyamba abo abali obubya ino nga yaweesa isubi nga azira so bansindikira ifani bya dada neidene twayogera ni dada banange babona emboze nensi yona eri abatuyamba bali mu America UK yesu dona nkobye abazungu mu Uganda muno n'abandi abatuyamba ba mayuge iganga busoga yona Kampala batubona so ubabona emboze eno eri omukyala ali mu nsi da America yakati inge kyalada kibi ate tuza sente bulungi kuba abana bali kuiza yabana ku isomero mami yampa sente edo kuido kuzima numba era na ideno niba nange omulimo gumugumo noti mwangu kuba twaziba kine ekyo kitulye kyaye ifaba berenga bakolanga tubeno nifo twidi obuzito bwe tubisemu no kutawo kyanga abasombi twakolesa bajaji emotoka dala banokutukene era omukyanga bayiwa ku ere kunai konta ere tube tusombanga busombe so buli kintu kyona kiberenga kikalangu faye mberenga nze tivu eno nze kanti nja kuyamba omuntu tiko wa muntu nti ya
nkolera abanda kusasula nze mwene dda nakola ki nabawo so enumba twazimbira omukere neyo buti tejja kubasumbuwa ng'ekyalo era buti tetwakomaoko bananga batuwa obuyambi bakati ayi tuli kuvayo ayemere omukairo yabaira azira mmere era n'ebintu ebindi ebyokusulaku biki era kana akagoye kabaamu ali oti bwa polisi mami oli mujasi betiri mujasi so buli bwendide eno mwagana mukagoye kano oti mujasi nakanti bambi mami ife twakwira mu mbeera da wansi eno tulina mamotoka ago twevugayo ife eno yetwabita wansi eno so nze mbeera mami dabita mudadona mbandidira mpwira amaziga ku mutima yenda yena aveko ku bulungi aliyeko ku kumere so mami wange aliyo kuliya yatuzimbira nombe eno era yampeere ku buyambi nkuleetere aha waba ini muganda wange owundi yena yanambyeko ku yena ali mu UK waba ono bana bagala bajja kuliya batubeta bakadama yena yampako omuntu amulana ekitundu edinza akasente kebampa muno omuntu okuyamba ti kyangu so banife batugemaire ku ayinga okusinga eyala mami omukyala akoze buli kintu ya tidi we namwebaza so ila kumbali ere wow oba ntandikira walenda kuwa dada so dada eri ompaiso gwe nabo nomwo nga mukaire gwosulako sete eno lichaini ompaiso gwali mukaire gwosulako aina akuba no tijagula yinchi mukagane nekubolide oli kuno nompaliso ogwo so nakanti kangule yokwa kandi omwene ida kukyusobone ekinakola ki nguza yinchi nya ewo nayenda oida kusula kugula omukaire ogulimu wona yenda kusula kuguna omuyaka nyambye oba togusimye nga tugwizayo nganya sefwa oba tosimye nga tugwizayo abefuwa bufwe so iwe mwene kyona asalawo omupaiso gwo tugukuwaire mugo omupaiso gwo niwe idi obo ojja kusula ku luveera obo ida kulutolaku webale kuba n'omwoyo ogwo mwebale ino kale mwebale ino kale soko sobula omupaiso ogwo nange ndukena kukuba nonga tuligano ali notendukako tuligano ife kuba tutula munumba tutula kujja munumba aida kutenduka ku busoke kubano kumbali busoke kubao kumbali aya we yalise soka ida leka tumuwe ebintu yemale ajja kusula kutubone kaili pini so abataka mukayenda obuyambi tukayenda nga muli bulungi ku kyalo kuno omukaire nkwetere ku bulangiti waliragano oli masikini abantu bakubona nga masikini ozirayambibwa nakuba nti mwebale ino munsi muno ngoka ali kufa takubanga oti oli masikini ebya katonda akola ebintu mu ngeri yewunisa aidukira bulumalo mulusamya nomano memulusamya eda kogeranga olusoga mpola katonda akola ebintu ebyewunisa nazaye mwena amanyire byakola kubeze wanga musubi oti masikini nalangwa kale sala yazaira ku myaka 9 so katonda akuyamba niwo otamusubira so tukuwere gubulangiti gogona kira 5 niwe ndio boja kwebwikanga bigere ogusimye gaba kukobone bulangiti yo bale so bulangiti yiyo webale ndakwebaza mami empaka bere kufuwanga ejja kuyamba ku bulangiti eyo nanyambire lala lero ndakona kibirirawo ndakona kinyingi oja kulambala endolo ningi kubanga mwakazi enyumba nakonere khandi ngonere nyanga ino otwamwigalire wale walambalire erambe enja kubusembere ida kutukobera kuku kale wa bino bindi byayo byenjo sembyayo ebyo bireke mami soko bireke ebi twedano tubana twaidana inga neso wa into bonozira muolira tukuletere ku sowani neyazisa baba oba odiba todenda atodizayo beti nenda mwebale ino mwebale
sowani dile mukaga kiri kinga kiri sita kiri mukaga kale mami oba ilobona abona utani sowani mbere nyaka naye ngeze mwene manyire umwoyo. Okay. Wedibanga ivwa isu abakaire mwana la plastika nkugulye yo kundiro plastika mukaga ndondoza tatenda lida kutambuza mutu todenda dino tudisimi simiene Aziza baba bekano mbere ndinakyo oba irozira mama kugulye kaleke mpola kaleka da kutambula mpola icha ni wayeyo nkugulye yo kunegama 12 era ne Aziza mwebale ebikopo mbere nenda kuiba bya bene bana bebe ne Aziza baba webale mwebale ebikopo 12 bijja kukuyambanga kutitegera era binayambira ne Aziza mukaire nkugulye yo kuni buno okunaza ebintu kunaza sowani watamu ebintu byo ne Aziza baba webale mwebale abakuze mwe aba buno obaire nabo buno tubuizeyo naida wano mwafumba ebidanda nga ndibona muzirankayi nakufunire ku nkayi yino Aziza atambere ndera ko yuwa okay mami yankobye ogula ebintu yankobye nkugire kuno omwiko aye nerabire pressure baningi etubakwe mbenja kugulira kumulawo aye nerabire aye kaitanguze kwenkayi tomana lwendire eno ndireta nekindi ki emere nkugulira ku esepi kibiri naida ano nga muza sepiki abwene ngoli kudaga budagano ne Aziza baba webale mwebale kupakasa mwebale ino nkugulira ku ndese nebinika ne Aziza webale ojafumbiranga mukachayi ne Aziza baba ne Aziza oba ilobona bona otya nibinika nwera kuchita okay nwera kusepi nabwera yebeti aliga omukaire nakugwira ku kusabuni buno emiti ebiri oida kolisako ne Aziza baba webale mwebale papa mwebale nkaleta ndete kali leta kunyama mukaire nali wano wakubamba olwo okulya ku nyama nakanti nze n'abasawo nze ni senta yenyama abasawo bagintolako ayi mukaija kuba ati nze ndwira kulya ku nyama nakanti amairu gakuluma ati ganuma kanga ne Aziza baba we enyama nkugulire ku ekiro ndala na kitundu oba ojali anfumbe oba ndoche oba mbisi ndye ezira buzibu amagumba agali mutininza agatairemu abakindaji n'abakola ebyo so mukaire wedala wakwa tulya ku mugati menze ni masikini eri yampa wako bambo masikini ezira kuwa botifa tuli kukuwa ezendi mulosi nakoba ndize mulosi neki omutachi zena ndi mulosi nkugulira omugati guno munene obulire
Mama, dada tola koli yeku. Bismillah. Na soko kuli yako yabo. Wewe siri yao. Ya ulonji jitakwa wa. Mama. We bale ino. Guoma te guoma. Kuoma. Nja kulira chai. Nja kunola ku chai. Dema so omukaira biro kulya ku bintu bino. Mvaga no munda mwamuluma bakati owo mugati. So nenda. Ate nize. Ye pasla muyo. Kale mula. Nawo. Mwelewe. Nize dale tachi. Musado yati oyo. Omukaira tukwere binike ya chai. Omugati gugwo. Tukwere n'amajani gago. Yazisa. Wewe kubabi. Omukaira wankobo abakere bende nakatyayi. Ayi sukali kizibu mu kyalo. Nkugulira kilo diri 3. Yazisa mwebale. Nebinika yire. Kuna za tabo. Amajani gagale. Omukaire ankuwaire enyama. Nakuwa ne nkoire enyama nakuwa ni nesepiki. Nekijiko. Aye ne nokuwaku ne n'omuno gojo okuta mu nyama. Ndesa yo buntu buna. Mwebale yazisa. Wenja kusaba ne yazisa baba webale. Kale obo omuntu obero linaggo. Kabiri kulimo. Umao. Echumbye umao. Umao zesa babu saba. Ankuleta ye bibiriti bibino. Bibiriti makumi 20. Takubote mwana yewe kiyaziza tiya bibiriti. Mwana bayazinze eki. Ndiza abekyala. Mwana yazinze eki mu kintu yatata. Mama bwe ne chaka. Kale. Wako bambo olwokuna kusoda. Ere nana kusoda ali mulala yenka nabona duzi twali gali ni mwami Pastor Dison. Aliwa. Pastor Dison olwa malokola ne yagula okasoda ye yagala. Pastor Dison yakati bino byenwa. Yakati Pastor Dison ndetero mukaire kusoda ye nanweku. Yakobadi ati bino byano. Kakuba ni kasi amina. Bismillah. Salamu alaykum. Angelina nwa. Ali kusaba ali. Ncho la sabi yena nena ali kusaba munna. Mulwagwe. Muluganda. Nwaku. Oida kunwa kako. Mama zena Aye. Tiendo ono mungi akose munda bakuba ati omwana yaleso obuzibu. Ngabe yamaze ibanga kingatona kusoda. Mama. Amale ni aka soda. Wako na kuomera wewe. Nwa mama. Obe yamaze ibanga kingona ngatona kusoda. Kinywanga kufwaira. Kinywanga. So nde dada. Kinywanga. So ndeze soda. Ayi wobonanga tomusobola. Tomuta amabunda. Owulire. Nde kuletere soda aituwe kaka. Wabanga tasobolanga omubiri gwo tigumunaze tomunwa. Owulire. Ja kunywanga kombola. Tawana. Mugoye. Okay. Munsekeze kwa kawunga kano basebo ni banyabo. Musese bando ono. Seta wa Lison kageme mpolampa tutokona. Tuyanziza bambi. Yakumbali ba Lison. Bana abantu kizibu ekyemere kibere kyemere wano. Naida wano nga tuzimba engambo na gakamere katomo kwa muti tukuolyeku hayi nga kemuli kunkobo okulyako akati bana so nalise bando uno yazi kilo 50 yazi sababa
Webale baba, webale kundira. Wabata musimye nga mwizayo. Tawe, so kobosi yayo ta. Obonyalire. Buli muntu yena nasanike. Leto sanike. Beti mulwairayo nobulware buwoni. Omukaire nabaire ndese bando yenka nga akasente katono. Omukaire atuyambaku ali mu America yakati mutwaire yo kuno omutiere weire kira 10 akyusenga muko mu kifo kye kira 10 nguza kira 2. Nguzo omutiere kiro 20. Omutiere kiro 20. Muchere. Omulusamya. Ogubwine sogoge, ogubwine. Bwene. Guna akukolere obati gukolere. Kukola. Munakola Woboja kulonda ino tugwizayo. Be. Tigwa kulonda ino. Be. Okay. Ekiro omutere gulogule kiro 20. kufumbiranga. Akawunga kali kiro 5. Ekiro 5 gajja kutambuza kugatya. Niba ino. Libanga lyene. Ngalira lalasa. Wangi? Nyala kumenya. Nendo yogere abatuwa obuyambi babona ekisala kye bajjo kibasobola okwongerako. Nensonga lwaki ndi kubuuza bino mami. Mwaka. Kale mami tabidi bulungi. So mami n'ekintu ekindi. Okay. Yes kita. Bana muleke ndogere ni mami. Miezi 3. Okay, bana muleke ndogere ni mami. Amuleke ayenga kyendidi. Nze mwene akuwaire ebintu bino. Maze nakungamba wano. Ngandi ndiyengeriye mulyamu n'obwetaafu obuli wano era ndi bando ono kisa kyali kujokola ki? Kyali kujokomala. Olikuja tukoera omutiere twakuwa nakawunga. Buti olikuja kusoka kuli yaki? Njawulya bando. Omutiere ki? Gwosembyayo. Ndalya mujuli. No. Aidali anga kuigulo. Bagulya igulo? Chokoba eno kukyalo omutiere bagulya igulo? Muleka bami yankobere bigambo ebyo. Omutiere ojagulya ali? Egulo. Lwaki omutiere ndandangire pando nijule munda. Nano nemukya ye mukyere. Kale. Ndete. Mweta akasibula wano nkolere ku wano. Leta akaso. Leta kijambiya. Lwaki temwankobaire muleto bakaso bakijambiya kyo ne kiriyo. Leta kijambiya. Leta. Muleta kiriyo kyona. Muleta kikambe. Mweta ankobaire ati asira kaso. Okunswaza ye mami. Kaona akaso. Lwaki bankobaire ati asira kaso. Kabe wano. Ni microphone ka waya. Mami ndese yo kuna ebidandali. Debula senako kwana. Oba bike ebiri kutambula mu bwongo bwo buti. Bekano bwongo bufasu. Ndese taso. Webale muno. Webale taso. Ekiro libere kiro ba 7-8 otikabidukira nakubira kuno obweru okyuse kuleta obweru obwo ate obwe n'ekibando nakugulira n'obweru so mwene niwe ibyo engeri yojjo okulyangamu ojasooka taso obumyufu obo ojasooka bweru begano wendeka soka nateeka obu ojasooka na oba ekiwulo ekisooka buli kintu ojja kifumbaku balya batyo mboze tuli kugenda omukaire ekiwulo ekisooka buli kintu ojja kifumbaku betu bateekanga batyo ojja sooka naki nja kurangira inyama
Ndeko pando. Kale ndete kale nali gano omukaire waliro oti ozira ngoye era oli mukano kobeiro yambala nkano nakubye nti kamugulira yoku ketunasobola boma seno nkali kujibona tidie balitunza kuba tuli mukazi oida kwetangaku muvwaze muku avwaile musweta ye muvwaze mu ayemerere muku mugo mwiga ayemerere muku mboni omugo guliwa wansa we nawo mugo mwigo gwawe yemerere muku tumubone mama yemerera ku mama ayenda kubonere mbe njalete ekisibiro nakanti aye ekisibiro debula Era webale baba mwebale. So nzembe tina kupimie kunsira ko namulase kifanani Mwebale. Kana kuyamba ku kano. Ndamenya. Ndamenyerera webale baba webale. Era kupye webale ino. Kali. So ko mutole mu goma seno. Tola musoko mutole. Enda brown nini? Katambala. Aya, mutole mu lugoyo. Ndete. Kali. Mutole Kumba mu. Mukere. Nakugulira ekitengi natunga nga kiteteyi. Soti to muvwaze muku mami aja kubanga gano Shabukaire kange mu mwigo gwa mama bamuwe so mukaye nakugulira ku kitengi Webale. so kya kiri so kicho okiraba akashene naino okiraba kire naino osobola okumulekera 15 yaje yata wayenda esente tulina do Ndio za kindu nawo okiraba akashene naino ndamu wa ku sente kuba titategeera size ye nze nalazole kifanani yaje yakendezaako so kolingirira ole tubone mama abone nawo binakuyamba ku bino weba binene ino ndakuwa akasente jo okendezeeko owulire amina kale tola mu kino pola mpola mutubone nkweno n'obugoye bubuno oida kwesanga nga akaleesu oba okwesiba ku mutwe omukaire asooka akali kakumale mukaire olugoye lwono lwasigaireku ojja kulukolesa eitha kaleesu oba katambaala ku mutwe kyonaye ndo oba kitambi nakoze ekiteeteeyo ekindi era nga design tindala kino kyona ayambale muku kino nakiteire ku zipu kino kiri ku zipu Ki pasta oliwo pasta yamba na kibibi kyekere yakati ona naleta obuyambi ono je batusindikira ona ali moyo idi byakatonda bintu byewonesa ni Yesu yadonolense eno nga ebakoba yavala nga tangira kiro nabo katonda kyakuwosimanga katonda kyakuwosimanga katonda kyakuwosimanga kale ekyo kisigala omwo sigalamu ekyo kyokuba kyo kikuwomeire ino
fuse luwala luto mukaire tikulaze kano obugoye obubuno nze Yazid ezache na yenze kwiwe na kuyambya buli kintu obutambala buboni iwe mwine kyojjo obukolesa owulire so ebale kunonya ebale baba obutambala niwe idi kyojjo okolesa ebale kulira so nkugulira ku nebafu ene singiranga ku bafu mwabale singiranga mukidomolo ebale naza yakuwe nabira mu kidomola okay so nga tukali kweyongerayo soka webaze abatuwere ku buyambi mami nibaine bebaze era bakobera obo osimye Yogera. njogere oyogera mbene erabire mami yankobye eyampaire akasente yakambwe ekiwubalo kibere kingi wano yakuba ati mutwaire ku kuledi yeri kutochi webale katonda akuwe muna ledi yobere je nino Aye mukisata jona. bana baba Mama otelekanga mubuliri. mami yogeranga mbo mwana wakundi mwije kubona bindu mwije kubona yoli kwogera ninze mami yakuwaire radio yino ngeri kune kitochi obwiro yakizenga ku kakana katochi nakataku kamala katolako radio yeno we wako omuliro ya ojja wachajinga kana kasula kaliko kano aye katoka kisera kakola kikawa ku ngebye ekyalo aye tujja kusaba ino ngekyalo tudda kuvaano nga tusabye kusala tuboneke nga tufulira omukaire sola muwulire nja kuvaano nga nfunye sala yeyendawulo kuba bino byabyo no radio bulo bwenda sola ngeri waigulu nga mweno okola ki aye bino ojja wasina baino nterako haleluya mbo musalaba no mutinyu haleluya musalaba haleluya musalaba haleluya nyakananga kekita ya musalaba Bilango moyo kwanje haleluya musalaba haleluya ngenderanga bulamu bwanje haleluya musalaba haleluya ngendanga mukiwala haleluya musalaba haleluya amena haleluya ulira dadoli ulira Bluetooth mode. bankobye tutemule so byabyola ni radio ekola muida kubona wa radio yogeireko ayo omuliro kuba kayaka kafa mu box mulika mo FM mode. ulira ayi kuba zena kali kategero baba okunonya ti akanonya kanonya buli okwo lea tubone mzee ayi chendi dada Bluetooth mode. FM mode. kaja kuba kangu jasikenda akaira kubuno webaza abatuwere ku buyambi kale mami ni baine aya tulikulinda ebyo mami akuwaire bino mwebale mami webale ino tikubonanga kwaye webale era neyazisa ino era webale wekanisa webale kutwala obwo buyambi baba mama webale tepla era akusabye webale
Mwebale ino era mwebale balese buyambi buno. Mwebale mulese mwena mwebale kundira. Olowooza bye tukole bijja kukuyamba bijja wakawana. Bijja kunyambira erala. Tibijja kuyamba mbu biyamba butono bijja kunyambira serala kabiri ngedeko. Njawukeda ino. Nja kunywa buki ngede. Ni buje ja kunwa? Ata bwenja kutako sawa ino. Kale. Chain. So wow. Sembla yoko tubone dada nga alambire. So dada nawo? Nawo. Lero natenduka ino. Nja kutenduka ino. Oja kuira ku mirembe? Maso kuira. Nidire ku mirembe. Reka no mu bantu nja kutambulanga. Bino bisubiro bifunaku. Nani? Mukaire bino bisubira kubifuna tibere subira nani yakambere kale situka kale bambi omukaire yebaziza aye mwidi binabe tabisubira ebintu bingi era ebigambo butisayi na ina bitono pasta soko bano yogera kuninze iset idawano kumulimo gute kwa iro mukairo kuva kunumba ni bino olowooza tuli kukunikye tukozeewo kuku abantu maze biseera sebo mwami wayiwayi Yazid Yolisigira okuva mu ebisede mu bikado nendo okukusiima olw'omulimu omukulu gw'ojja tokola ate buli lwenkutuukira wasitukira mu wajja wakola yenzira tubaite tubonagana ku maiso aye ate nze nakusindikira wabifaananyi wayanukula omulanga gwange wakola nsigala nga nsiima busiime olw'omulimu guno gwokoze okusingerera kulwa mukaire wange ono bwokoze omulimo n'omufunira omufaliso wamufunira ebyokulya wamufunira ebyokwebwika wamufunira ebyokwambala banange ndi musiimu ino omulimo gwokoze tigukolebwa mutiitizi omuntu omukwano mwatandika omukwano nga muli kubonagana bwabugona kubifaananyi ku masimu aye mwajoko yagana nti omukwano we gunweire banange tidi bwe ninza kwebaza ate nenda n'okwebaza mami omulimo gwogire tokola wakola ku mukaire webugade wakola ku mwana ow'olulimi baba mama nasiima ino mwongera okujja mu maiso nga mutuyambira abantu baifu banga mutuyamba tusobola okuboneka nti tubaawo oku bano abazira isuubi tusobola okubayiriza ki eisuubi kale banange nkubira omulanga abantu abali eyo yinza okuba oli eyo yabayo abantu abandi nga bona babonabona banange mutasirika busirike bwoba toboine ku YY media baku nikyokola osobola okola ki okuboneka nti omutuukirira osindika akafaananyi k'omuntu oyo YY muntu w'amazima YY akola omulimo mulungi ataamu ebiseera bye awaayo abwire bwe ate yakola omulimo n'okwenda ate n'esanu obwetaafu mu kyalo eno buli butya obwingira ku kyalo naddala abantu bambuuza lwaki ebizibu ebisinga byendaga biva mayuge kizibu kye kiri ni mayuge mayuge okutwaliza agalala abantu tuli bubi n'ekyalo ekiriyo tinekisembayo mu byalo obwavu bungi ate twaboneka nti n'obundi mongota byayidda mu kyalo muno tulinga abakolimirwa kale emberedo obuzairano obwo bukaaliwo mu kyalo n'ekibi kye twakola ife beene ng'abantu twayita gundi twena katwetemu waitini fo twamwita twayita bishop kale ekikolimo ekyo Bishop Hannington kikatulondoola aye tusaba Katonda akole ki atusaasire atole ku ekikolimo ekyo tusobola okola kyokwira engulu tugaigagale tusobola okuva mu bunaku buno bwe tulimu twongera bwakwebaze ababagire nga bagabira omukaire ono era tusaba nti bwebayo n'abantu abandi bonabona abasobola okuyamba omukaire ono bino ebyokulya bijja kuwaawo ido ezira anakola ki anamuyamba nsaba nti mutamulekerera n'abandi bona abali mu bwetaavu oti ni buno mutabalekerera kitera ino okutuna kuwaza bwe yagana omukaire ngoti nono nga ali kulya ebikaba bya muwogo ebisusu bya muwogo mu kifo ky'okulya muwogo aye nga ali kulya ebisusu bya muwogo tasobola kulima ayaje yasaba ebisusu bibaliremu yadde yayanika yafuna mu emmere tuyanza pastor kanogere ku omukaire ntandikirawa kantandikire gano kale mami
oyogera kikubu n'obuyambi bwe tukoze obuyambi obwo mbweyanziza era nze nandini mukaire wange yafwamu amaiso aye nandisa ababenga bamuyambaku gafwamu gatya amaiso gafwamu na pulesi era myaka buti 10 era ninzaamu okulya era obuyambi ze nandisa kwa myaka emeka dididi owuwo kale anyway so mami chiche tukozeeko kwano waliwo kwa omulimu gwo nga tukozeeko ku seta wano omulimo ngubwine mwebale kutuyambira mama mwebalire irala era abaire azira kuba nze ndi mukatuliki twagezaako ne mukyaki okusonda ku obusente baide bagula amatafaali bazimbe ki enumba era kibaire kikaliikolebwa kyaki yalemererwa katoliki yalemererwa mukyaki busabiramu abantu omeka nze tibala aye bagenda 50 tidi mperano ekyemukoze mukama abenga abayirizaawo era mujje mumaiso okutuyamba twena tuli kwogera wano tuli ku obulemu ganze ndiko mama tuweyambe era bituluma twaweese essuubi omukibira emere yawa era mwebalire irala mukama abenga abakozesa mwebalire irala mukama abakozesa mwebalire irala okuyamba mama ngono so mukyala Debulaida wano mwebale kuyamba abantu ku kyalo kale sebo ki aimwe muli baidini lwaki ku kyalo obusobozi butono kuba soke mulinde kukwira mbozi yonna ne wunya ine ekyalo aida bayambanga abakaire ng'enumba egwire imulwa ekyalo lwaki obuvunanyizibwa leero temukafayo ku bakaire lwaki timuyamba bakaire omuntu yasula kuliya okumala ewiiki emyezi 2 aye nga temumuyamba lwaki omwoyo ogwo okusaasira gwawaayo mu byalo eno lwaki abavuka bandisoboire okuyamba bo bazira mu idiini aye nga nze omukyalo omunaidiini bwe natuukirira mwani nazo oyo namugairo obuzibu obuli ku mukairo ono yambuuza amaina namukobera yankoba ati eriyo mikwano gyange ku mikutu bawayiwayi ndagirira njeyo bwena mukubira mapu naidayo mbe yanza ino mbe yankiza irala mwena mwasitukira mwatuko wo mukaire okay kirungi awo mukaire onkobya abafubuka bawa mu idini lwaki abafubuka bawa mu idini anga nimwe abazere kyoko obuvunanyizibwa bwimwenga ba mama obwokutendeka abaana bano mumpise edo obuntu mwena mwaswayo gwanagamba tubatendeka yabavuka lena kuno banafa okuyamba abakaire timubakobera kyedi nti omwana kyomutamu mukyaba mu bukulu bwe so timukoba muti timubatamu mwoyo gwa kuyamba abantu mubakuza muwawa okubatamu tubatamu aye era bona balowooza kwekolera byabwe so bene balikairika abafubuka ne banya bajjo bayamba titwidi so kobera ku kyalo kuno abafubuka bakola byayibwe tibayamba abantu embere y'abafubuka eyebyenfuna ku kyalo kuno eryetya embera nafu era abasinga bungi batema bikado nebyayibwe bakola kikoba nebyayibwe bakola batema bikado so mubakobera nti buli woyamba muntu katonda mwabikiza emikisa wena yakola ki yakowa mubulire nze emirimu gino natandikira ku bajaji ng'anamba abantu ayi butusaawa eno tulisi twevugaku katonda ata mukisa mu byokola katonda mwataki so mukoba abavubuka bayamba abantu muyamba abantu yamba babo bonka nze butusaawe nze yansomesa kweno benaliranga emiyembe ku kyalo waife nze ku kyalo waife tiyambanga nayo aye namba abantu bandi so toyamba muntu wo yenka omuntu owokumbali oba oli awo najja okuyamba oba ayambe ne famire yo mukitegeire so bayamba abantu bona bona takoti olwakika kyange yembe enambe muyambe buyambe fe betwaliranga emiyembe nze tibayamba tubagulira ku na sabuni mami yena aneekanga yatandidi atajja kuntegeera omuvuko yavaawa lwaki ayamba so tuyanziza mami omulimo gwe mukola mujje omaiso n'okuyamba yamba kuko abantu mami kino kyatukoze imwe musiimye tusiimye ino era nga nze zena n'abakyala owa kyalo kino mpegano nzena natuuka ku buzibu nga maama oyo bwali kubanga nalwabula bwa pulesa era zena bwangoomya tuva waka ndi awo eno mwana muli balwaire omulamu ku kyalo kuno nani ati baidi bano omuntu mwene yeidi omuntu mwene yeidi kale ebintu bino tusiimye era bino byemukoze mutayira inuma lwaki ekyalo eno buli muntu mulwaire ffe titwize oba byetulya byatwiddamu ebyo mulya biki eno mulya mmere ki leero tulya muwogo n'ikyada
n'emmere etulya. Munewunisa. Kale wawo obona byetuyambye ngayo n'abakyala wotusobola okuyamba kwa wandi dada mpegano nga nze bwe mbuyine bwe muyambye zena nsaba kunamba zena bwe n'abakyala iwe oli bulungi ofuna n'esente dida ku kyalo ed'abaana abakyala mu bifuna kyamani bamuwa emitwalo 10 yaba waaku yanga kuwale bola bana bakyala mufuna sente nze tufunanga babeeta mu kipeda movement baba walawensi mulala mitwalo 2 ni mpagano katonda yantonda nagoma ebyo tikabulirisa babeeta ku magombola mu nkiiko ababajja kato balya mami bona akaniro kano oyenda obuyambi nenda buyambi na kafwesi mama yeno omusaza ndiawo ntyo kale katusabe insha Allah kale bambi tukaja maiso anokwogera ku n'abataka kuba tutusana batulaga isano bambi ida iwe amina gwe ni wani senta wana amina gwe ni wani sweetheart amaina gange ninze nancha blender nancha blender ovira wa vira na kigo kwene kuno nimwe bamama bakabi kuno tinifu abakabi kagemera akazindalo woyogera kubakabi abali kuna kigo ne bategera kulina lya nancha oyaba tabitegeera so mami mbwe inenga muri basanafu lwaki musanukire tuletera omukera Angelina emmere anti tusanuika olw'ebirungi byemulesa ate nebyemukozi kubanga tubeti tusuubira nga wano wona basobola okubaawo saawa dino okucacaanya okwamaani menga wano omuntu osobola omukoboti gyako ow'omuzeeyi ow'omufu wanyama nga basobola otuukayo nga ezira asobola nakwidayo ayo nga ninze kwendi ayo olw'ebirungi byemulese zeena nsanuike zeena nedda neeyungako toka twongere mwongere kubanga bana bino byendi kubona byandawulo era mbe tisuubira busuubire ku kyalo kuno eza muntu ayamba ku muntu kubwerenga naleta bintu bino ezira waire okukuwa olukumi ati gyogule mupaani ezira ezira n'abavuka bakulu bakembo bakoleero baba tebasobola kukutamu ku sente pegano tiri kwogera kwenenda Jason kobereko abavubuka bakuno ngali kugabira kukoba omugalo bo omukyala akasente bagaba sente imwe kabeno batandikira mu 10 kayo 10 sobola okola envuiri anti era de batandikira ku nga baligaba aya tusobola kumukoboti oli kuseera era bakoba era ko bati nze mbwate mabikado zena ndi kubalirira embeera abavubuka bakuno tubasaba tweyanziza mami abavuka bakuno bana mwongere kuseredde mugaba mama ekizigo kya sente imeka idonkobere ekizigo kya sente imeka eno ejo kizigo kya 5,000 ekikoba okufuna 5,000 debisigo olina okuba n'abasaada 5 nti era ojja kuole yakuwaayo 5 ajja kuole yakuwaayo 10 wageita wafuna embeera abasaada beno nsaba busabe mwongere ku kasente so onako ono mami Dickson yanambyenga kuku eno ku byokulonya amatafaali Dickson gwebale nkwebaza embeera gye twakolere mu tiyabaire eno tinangu aye wakoze omulimo nendonkobere iwe ng'omuntu balikati abafuuka beno timufaayo iwe lwaki wampe ino obwire watandika okunambangako nze lwaki nakuweera obwire ndi omusaada omu onali omukyamu nga ni mu step abavuka we balimu nakeera enkyo nakola kino akyusibwa nalokoka ebibi nakola kino abivaamu kyeva obona oti embeera esinga bungi ino nagona ntambula muki mu mazima era oba ontuuseeku nga tulitambula kukolebwa mu yabuvunaanyizibwa ndiwo nzira buzibu babula obuzibu obutuse ku bavubuka sokolinde ebyange byampolampola batukobere wali mu mbeera mbi wakyuka wera yes tukobere kukwefe abatali bakuno bikolwa ki ebibi bigwakulanga byokoba oti bino ebikola ebibi nali musada muna kacyamu nga nzaine kacyamu okuva 240 kano kafuna kati kakola kiti kafuna ekikabibanga byala aliwa byakulimba ebintu ebyo bibanga bya mazima aye kisinzira maisogo embe egakoze eki yegabwine so kemuli so
So embera eyo nagibona ntyo nze nakola kinavaayo kuba wobozana kachamo wobozana kitufu kuba omuntu omutufu tajja mu bantu yakola ki yatamu ekintu aye okusinzira embera erazana abantu baloza ati ndi muibi kati olava mu bintu ebyo nalokoka ebyo nakola kinabivaamu aye ngole wasonga kukeru omuga sente. Yes, tosobola kusonga okatuufu ndibadde makuwa sente. Aye lwaki emixage y'abasonga okatuufu giba mitono ino? Anti odi oba olifuna sente ndobwere ngwe digwire obugwe dabwere sawe time mitwale 5 ofune mitwale 10. Sawe dotakolereire oba supidi no werabira kaki akatuufu. Kati nolwecho embera we yatuukamu na Jabo maizo wali kutuwa budulizi embera we yatuuka wetyo nga wozana kachaba kweta muki muyaye oli mwibi kyoni kino nako ati ekyo bichwake kityo kankole ki buti waterera naterera sawa dio niwenda gane sente munjira tisobola digemako alaho mamina okusinzira mu buweereza abekyalo Pastor Dickson yaterera nga muri kwogera katono oba akabula muku akabula muku mamyaka wabona kumbe ade yalingamu nibuti walimu yaterera oba akabula muku oba yetaga muku kasala katono yaterera yetaga musala katono mami nabakyala Dickson yazana akakyamu nga byakiyaye nga basikane sente yaterera oba akabula muku ampagana kimubuza mukubula mufumbyeka kyonka aye nga yaterera abantu balikoba wateratera muku kyetaga bufumbi lwaki olemererwa okufuna kuno mukazi ku kyalo lwaki nemererwa okufuna omukazi mu kyalo mu ministry enajamu bankuba bakwendeza mfuna omukazi omutufu ayo lokuba nti omukazi omutufu ajamu akasente kenzira sawa dino nakandetera okuba omuwulu omutufu naliwa omutufu n'omuwala counseling bwaku nga yasomaku nga idi Bible nga kyetagiso okujjewa iwe benda ba makerere yes wobo oli mubuweereza tolemera sawaki wa makere nze tyasoma tikyunyivuna tasoma kitaga bakoba bamutulu ofune kuki amoga kyokoba abagala bali kuno ku kyalo kyena kigaba tasoma tikirasido okusinzira mbuweereza bwe najjamu tikirasi yange nene omuntu ananagira enjira entuufu wemba ndi mutulu ndimeti ofuna omugiraki entuufu okusinzira mubuweereza bwe najjamu mami nabakyala mbasaba musomesa abaana Dickson yalinga muzaani wa kacyamu yabivaamu yairo wa Katonda aye alikuba yena buti yayenda yasomaku bagana abaana abena kudira bekitundu kino waife bageme nanda mwana tawulira mu kusoma era iwe omuzaire omwogeraku mulawulira bubi akuleka ne sente do mu isomero so aye abali eyo bali okuwayiwa media era bali kujja kunkawa tuwe namba ya Dickson ni kujja kubawa eriyo baba aye kyabayi kwenda okutegera iwe oli kwenda abasoma tukamwimeka nze ndi omusaada oyogera amazima kuba wakati ubole mulokologera ki amazima nze natuka mu kyamukaaga so lwaki toyenda bakyamukaaga baino bakoba nze wenali kenka asoma ekyomukaaga bakuba etoba mutuno ofuna mutulu mwino weba naeta baluwa okuba atiiro ya busomi anasomera ku mwine munaja mu kina kitya kirala kimoti ndikwena so buti oyenda ki ndikwena wa diguli era ndino omufuna aja maiso bali kubona bali okwo ndikwenda wa diguli ye ndikwenda akoleki aide anandegire ekitufu ba ekyokubiri naenda omuntu kalina empisa ngati akatonda ekyokusatu ekyokusatu ngati mama tekemulokole kati kawa abantu bange ekitibwa kalina empisa ngaba Daudi ate olega abanga mukyala nga bayina yazana okakyamu yabivaamu waba yazana mbuti kirungi waba wali wambeera mbi kayi wavuna mwine waki wembeera mbi ebeza counseling mwine kale bambi tuyanziza waawo omuntu omusaada yakyuka nga wali bakubala yali empisa dembi aye butene yanambi yambya kutovubo nandi kumwesibako kiri kumala bwira ye nenze mbona ekifani ekyo omuntu nabirenga ndikolagana naye aye nabakobye yali yabakobye ati okabula muku so era abataka bakobanga baba lina ensonga don't take it for granted obangeri yakabula muku nsaba wetereze otuka bali abataka bali kwendagale ensonga enkulu bankuza mu church nawa musumba lobuwereza embera de nabade de nifanamu aye omusumba omutu fatuka no kuba emberi kaino omukyala nga mugaite
olwokuba nzira mukazi mukanisa muzira kuku mukanisa mwendi nzaye mukyakya mwanyi nazitiikirizibwa kola ki kumufuna endiga edibomu ekyo tikiikirizibwa. Oh my God. Kale so bambi embeera teweri ife ebyo tukozeeko mpayi yako kuna abataka tiri kujja kuswika gano obwire bugyere tuli kwenda kwirayo aye ng'omukaire ki oli kuwira bulungi sooka olingere tumaliikiriza tugolole pasa tuweeyo okusaala ng'osiima Katonda okusobozesa okufuna obuyambi era osiime maama niba ina abatuwaire obuyambi buno musaala aye babrief obwire bugiire. Kale banange katusabeku ale mwega bana mwide tumalikiza saala eno tujje pasa byo maiso bwire bugiire okusoka kwa byonna katwikaikane kumema tusabe abavubuka tuli eno Katonda omulungi iwe omuyinza w'ebintu byonna Bible tukoba nti ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Tusoboire okuboneka nti twida maka muno okusanukira ku Angelina ono ngaafunye obuliri enumba bagirongo sisa afunye ebyokulya afunye rwedi n'amubesa besanga woku baba abagire nga bawulira iroboozi lino lye twasuula eri yebali nga tubita mu wayi media baba tusaba obawo omukisa basobose okuboneka nti bongera okuyamba abantu abandi ate bona bongera okulakulana tusaba omwoyo omutukuvu oyo abalumiriza bulido okuyamba abataki ayongera okuboneka nti abagabirira bona basobola okuboneka nti baba n'omutima ogw'okugabiranga abazira. Tukusaba Katonda waifu omulungi nti ministry eno ya wayi media babagana iwe mweno ejo mu maiso abantu basobola okuva mu mbeera basobola okuva mu mbeera embi babe mu mbeera enungi. Tusabira maama waife Angelina ebintu bino bisobola okumubeerera ebirungi ebinamugasa era ebinamuyamba okusanuka era n'okwongerayo okwenda kudedda obulamu bwe. Tunakugulumiza tunakuwa ekitibwa n'etendo okubita mu liina erisinga amaanyi ag'engeri ya Yesu Kristo Mukama waife. Amen. Kale tweyanza bambi mami lingere tuogereko kunkuwe ku obugambo bubiri mami mama kale okay mami Angelina mukaire nze ndi kugolola nkuleetera obuyambi buno aye nkusaba ena kuyobaire olimu tuweerabira okusookererala binabikoze Katonda Katonda nabikoze kulaga nga Katonda nabikoze era n'abantu abatuukira babita bali ba pastor bebabita kweka byali bya kanisa Katonda nabikoze natuwera buno obuyambi obyo tobusuubira so nkusaba obanga munumba tuwerabira mutonzi buli wokola oti idukira omutonzi nakutuusa ku bino byona ezira kindi takuba oti mikisa gyange nzanje na Katonda yampa nanaaba olweza bino tibyalweza bya Mukama Katonda mwene buyinza nakuba kibeera kyakola ki kumyaka gobere nga tosuubira ni government yakuwada abakere yakwima gabakati wa myaka 18 so Katonda tomwerabira buli woti amunumba Katonda musinze ekindi mami ebitu byetu bikuwere kubwerereza were 10 tienda muntu aida nakobe ati ninze na lobinga mpamu kwa akasente oba koloti nze mbikuleetaire nga babimpaire na abireta awulire amabulangeti nungi bichi toba mukukemebwa oti bampemu akasente tukuwaire bibyo byakusulaku ekintu kye bakuwaire kubwerere tokitundanga tekibamu mukisa obo ojja kuniza Katonda n'emizira n'okwemba abantu bana bibakoze byona eme totunda eme tukuwaire yakulya awulire tukuwaire ivu ebidandaali tukuwaire ki awulire so nebyo nze era kankulekereyo okuna akasente akokolesa kuku akatono awulire oida kolesa kuku nenda nvu eno nga ntegera nti Angelina mukozeeko omukaire Angelina nkulekeire emitwalo 5 jija kukwambako awulira asende tidange gamasende dino dido
Webale papa, webale kunonya, webale ino, Katonda akuwa omukisa, kabiri bindi biirewo. Disente imeka? Mukaka. Disente imeka? Mikyalo 5. Balamu. Nkuwe 10 dosobola okubala omukaire donine. Oti guno mutwalo mulala. Balanga mugota gansi, kota kumulala. Guno mulala. Aha. Oti ebiri. Aha. Kidatu. Aha. Kine. Kitano. Etano. Abaire olwire ki nga tofuna ku muntu akuwa ku sente da bwerere emitwalo ng'etaano. Kiba mingi kyo. Abasukune busukuna. So nkuwira akasente ako. So abekyalo mbasaba buno obuntu bwendese butono ino. Tienda muntu aide atise mukaire inti mbwa amutole kwa akasente emitwalo 5. Awulire. So obusente buno butono ino emitwalo 5. Era nso wembanga omuntu ndi kumuga sente eningi emitwalo 3 atita mu kamera. Kuba ntegata bali kumba nansi yona nabe bugada abambo nabe bali kujja kola ayi buno ndidinga emitwalo 5 tipusikiriza mwibi ave buhonda ida akole ki so ebaide okulumba omukaire olw'emitwalo 5 baba bawano aleteereza kumuga sente no mukyama bana nga abampa tibategeranga nakoze ki nze buli kyenkola nkwera oyo n'omudulizi wange ni Katonda awulire soba nzenga bakamera neraga nti nkoze ki so omukaire nebyo bambi tujja kuswika naba kali kusubscribe please go ahead ki enumba ewa zatabu enumba najigama gemera nefani nkai nabyo bambi tujja bitie bijira aba kali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos wabula twebaza mami webale bina byona so Katonda ayongere okwigulira amagira akuwa akasente akawirako era weno jio maiso mami n'okuyamba muganda wange musiramu thank you so much waliyo mwainaze kadama so katuyambye kuko wano ni wale bambi omukaire tulikwenda butika sola tukola kumutera kunumba sola enzikiza ningi so tuketaaga obuyambi kola kobana kubambi osobola okutuweereza tufulire omukaire sola n'obuyambi obundi era emmere kali ntono kira 5 ndidi eda kulizaana mu buzaane oti azaana wa kiteteeyi